طبعا مميزين في الفراخ بتاعتنا، وده مش كلامي، ده طبعا كلام العملاء. تمام. ان كشري ولعه. تمام. اعلى جوده واحسن طعم في طاجن الفراخ وطاجن اللحمه. الفراخ بتاع محلات الكشري بنحضروه. تمام. بنجيب الفراخ، بعد كده بنجيب الصلصه. تمام. زي ما انتم شايفين كده، دي الفراخ بتاعتنا. تمام. متبله. تمام. بعد كده بخش على الصلصه، اظبط الطاجن زي ما انتم شايفين كده. تمام. طبعا الفراخ زي ما انتم شايفين بتاخد فلفل احمر، بتاخد بصل. تمام. بتاخد فلفل الوان. طبعا احنا بنخدم شغلنا باعلى جوده. الفراخ بتاع محلات الكشري بنحضروه. تمام. بنجيب الفراخ، بعد كده بنجيب الصلصه. تمام. زي ما انتم شايفين كده، دي الفراخ بتاعتنا. تمام. متبله. تمام. بعد كده بخش على الصلصه، بنحط الصلصه. تمام. زي ما انتم شايفين كده، صلصه طواجن المميزه بتاعت كشري ولعه. تمام. دي كده الصلصه بتاعت كشري ولعه المميزه، اللي هو الطاجن بتاعه المميز. بعد كده بنخش على الريشه. تمام. اللي هي المكرونه القلم. تمام. بنظبط الطاجن زي ما انتم شايفين كده. تمام. بنعدي الطواجن كده بالشكل ده. تمام. بنعدي الطواجن كده بالشكل دوت، بالمنظر ده كده. تمام. بعد كده بنخش على الصلصه اخر حاجه، وبعد كده بتخش على الفرن. تاخد وقت قد ايه في الفرن؟ بتاخد وقت من 10 دقائق لربع ساعه حسب الفرن. لو الفرن سخن بتاخد 10 دقائق، لو الفرن مش سخن بتاخد ربع ساعه، والطاجن يكون جاهز. تمام. بيكمل سواه في الفرن. كل الحاجه دي نص سوا، بعد كده بتكمل شغلها. تمام. في الفرن السوا بتاعها كامل في الفرن. ده طاجن ولعه. تمام. المميز اللي الناس كلها بتتكلم عنه، اللي الناس بتتكلم عنه وبتشكر في طعم الطاجن بتاع ولعه. ده كده بالمنظر ده، وبنقدمه لعملائنا الكرام. تمام. وبنقول لهم احنا عايزين نبقى اعلى جوده واعلى خدمه في امبابه كلها وفي الجيزه.